برنامه میوان مالاوه اف دمو حمید می خوش بن شوپینر می هجا و عزیز جاره گدن بخلک گنوج برنامه میوان مالاوه ام بهرنا تماشاوانو بینر می هجا و قمت خلک دندجی دیار کربو کو ام هر هفته ببین میوان مالکه ام ایروجی بونه میوان دایکا فاطمه کو اصل خوش کو باننه لباجار تربسپی اف دمک درج جاندکن امین ها در باسی گل دایکه ببین روشا دایکه ناس بکن ایرو چیف چجمره حاضر کریه ام بهبرد خلقه خدا ناس بکن اجنها و هیوی دیکم وندمک خوش مره در باس بکن بله عادی دمات باش فت شوی روشاته چوی عادی الحمدلله باش در واسطه هیوی دارم تو باش پیاده امیرو بونه مهوانه تا وی سرچابی من اهلا و سهلا گلک سپاس هاتن سرچابی من را ساعت و خوش به اهلا و سهلا بله بینر می عزیز نهاجی ام الگل یادینا ام دست فکر روش یادینا از بکن یادت چاوی روشاته چاویا صاغ بقرباني خدای عمري وربي الحمد لله اما بروجينا ام که خورنا روجي خد شيكنا بله خدا قبول که یاده روجیا و قبول بکی روجی چاو در باس بیاده قال لك باش در باست به وبناتي خدای بناتي بوربي وهوال مي اوي رابي وساعتها وخوش به گلک سپاس یاده اون جکوبانه نلی و افتن سالی و ملتر بس بیجی عندکن والله برای من حمسابون 20 ساله من حمسابون ام هاتن کوبانی ام 3 ساله کوبانی ما ده 11 سنه و ام 6 سال نجلوه درینه ملتر بس بیجی عندکن بله یاده که تی ایروج مرا شیوه چه حاضر که شیوه و چیه شیوا ما شیوا می کوبانی بعدان لیه بعدان رشن بعدان سورن گوشت پیوازه و ام چه دکن دزمیش دکنو ام دکن اندر فرنا خواد برجه ام دخون یادی و خورنا می کوبانی قال لك يعني یاد بریا کو ام دست بچکر نه خوارنه بکن ام ویجی هنگی بپرسن خوارنه ول کوبانه خوارنه طایبت جبو روجیه هنه یان همی خوارن روجیه دتنه چکرن نه والله يعني قد تشكرن بس اخواني وانا قران واو شيء قوشتا و كتلكن و يعني لحمه جنن وتوتش يعني عم فرام روجي دا تشيتكن واكيد انا عم اخواني قد تشيتكن بله یاد دادید هر باجار کی چند دوان تی گهرتن ام هنه کی چند اهل خلق می کوبانه ناس بکن روجی وان چاونه روجی خوارنین طایبت جبو سحوره هم جبو فطاره هنه یانا امشته هنه کی ناس بکن یاده والله هي موتتو تنا يعني داف كافن دا يعني وقتا عمري ميشكبو بابو كالمه سر سعور قيمة سافاري ذكرن چی ما یاده گره سوار اوا وين جت تشتهي تنا ابو يادي ما هاويني بيساند چاندن بعدان سور بعدان رش بامي مثلا ايسوت ماجي اش ذكر بوي زبستاني يمشي خابو تشتاك تنا ابو شوالك نسكه هيراي بون شوالك نوك مصر قارس يعني جبوي زبستاني خرب التاقين او بكن يعني بخوني ابو اي ماله و زبستان ده تناکک حلا بود چوالک خرما بود تناکک دم سه شیرین بود وای ماله بود اینا هزار تشترکتیه یعنی میوانه که تا عزیز باتا دوچین خارج مریش که ماله هم دکرتن شارجی دکرن و دوچین میوانی خبری دکرن اینها ارگاتن نه فروج هنا و کسکای خیره خوده گول الحمد لله بعدان رش هنا بعدان سور هنا ایسوت هنا دول مک هنا گشکیه دما بری خوش فویان اینها خوش هده دمه خوش تربو رغم تزبیجی که دما بری افقاتش نبون لین هاجی حرتش درکتیه نه یادی نه دا تشت خوش بیه هی گی حاضره گی هی بس تعما دوه مران تنه حربه امد حربه دانه يعني شر حواله ما شهيد كابنا موزيان دا بريندار دبنا يعني فكري ما مزبوطه فكري من مزبوطه يعني خارن ما برمدا داره او خارنا من نخوشه
یعنی برای چرا تشتک تن نبود آره یعنی فقیری بود آره نبود تشت نبود بس خوش بود اونان تات خوش بود بس نه تعمد دفعه ما تن یعنی جبوی حواله ما و خورد و کچه ما آنی نان قربان وکیدن که چه ببیه یاد تا گو انو دمی بره گره که هر پاشیف او گرمی ها بانه و انها چه دکن یا نو نما چه دکن؟ نه چه نه امروز من پنیر دکانی چاک دکن آوای آری تشتک وکیدن تنه یعنی آنی نه بره خوش بود یعنی زال چوک بمله مدی پیرکام رحمتی یعنی با پیر من یعنی سر روزی یعنی گرمی ها سافاره چت کرد بس رونه عربی بود نه رونه نبات و زیتان نباته وانا واتشتا گین نبات یادی لوم آنی نه یاد تجی کاری چوله کریه یا تنه کریه ابتدیت یاد روزی هر دم پیش دته یعنی دم انت کو روزی جی نیوه هاوینی ده وی دم کون دچون نو عردا و روزی خوشی دگرد ما روزی خود دگرد ام چونه نو عردا ما پنبو دچان ما بیستان دچان ما توب دکر پنبوی خواه نه ما خوشو ما پنبو دوره پنبوی خواه حکا مد کر حکا هبو ما حرید دا دوره و گیاه دوره جود کرد سبی قوات بدی که ما چه دکر ولوجی و روزی خوشی دگرد و دهاتن مال دفترین ما روزی ام دهاتن مال و نز ام مدن کوبانی دبی شوربه یعنی ماست ام دهات پیرکام تن لگن کانی پاکر بود جکر بود والله ما امسر دکت ما تیر دخارو در هاندان اینا والله تشتک یعنی نه خاره نه تشتک نه تعمد دبی مران تن نه آنی نه لا كاتي يروح شمر حاضر كي تا دعنا بيشيا مكان ناس بكن ويا جوشته بله بيبري الرش خوي وجي بعدان الرشن بعدان السورن ويا بيوازن تي چاو چكي عادي اما نها بعدان قطعي بكنا جوشته خاطي خنيكي مني ابي بكنا بصرما بكن دين السر بعدانا وهم دوري لگانا خالص مش بكن فرنگي خواجي ورقا بعدان خواجي ورقا بكن دورته كان بيواز خابقة شيرن بكن دين السر هذا دس بكن كذا يناش مرة الصاغ بقرباني بس سريجك وبرجك أري لا تواك تعبر ما تاكم هو بيجي لك وباجان واجي نديارني هذا يعني الجوري وتشخصي بخوازن والباجان هاتشيدك الجوري لا جنب بخوازن جوري أم شيدك هذا جبلي في خورني ويكوباني كوباني بيتي ناس كرن چه هنا يادي أري دو بارا بايا يا بعدان أنا بعدان راشي يعني أم دبي بعدان لي جبل حمي بعجان جيب بعجان لي أري او چیگه گوشت چیگه گوشت شاوته چکرم یاده چیگه گوشت دانی گوشت خواهی شورتینن کتن بله نجار هنا من ما كتر مرة شيء نا پر مازن چوچکن كابر من كيام نگارن كابر رش بله بكر هي أمي كفر قشكتينه أم گوشت خسر کتن يعني گوشت فقال لك أقدر تيجي قاشة وأمراني دوري 9 كيلو كيسوتي خير سور توش أهلك وضعني برش توش حاسدك عمدن أودن هنا كوف دكرنا دمينه مثلا بيش شخص من أميس قدح حفظ كنيكي قدح هيك يقولي درك أو بهجمار بي أري بلي هر قارني دستا خوش ترى درك خوش أو بري ما أودكر مشك هبي أو مشكك ودوتة ده شيء وبيلي ما ديام رحمتي وبيلي ما رحمتي ذكرن ما وداود ده صار إيه من بقطان ذكر تركان ذكر من كابرا ما أني أذكر ما أني هاد كابرا زاد بو ذكر لجانا كه ما خوي ذكر ذكر أو مني غارك ما ذكر ما كان صار بوشك كريت خاص ما بعد كريت خاص ما تغني دكتور البصاني ما تكره أوجي مناتبة أوجي مناتبة ما تكره شو بس والله تشتكي من برخوش أنا قال لك خوش طعمه وان بهترها بري طعمه وقتنا يا اللي صار باشي فانجي تشتين طيبات هذا خلقي كوباني انجي نورمال هرتش وكا بانيرا موستا لبنة زي زحترة وهو يا تخوارا بينا بري يعني بري عري وقت شطنا بري تشبو يادي فارا باشي في اختا دخوارن باشي بلش عدي زوية ناكي ويخوارنا يتخوار
ولی فقیری بود حتی چه بیان بید حتی نه یعنی خوش بود قال لك الدنيا خوش بي طعمان ده ببرد جبوي چتنا جبوي بحربي يعني ان هالفر دما کو شیفت حاضر کرن برکو مالا ازان بده خالنا جيران خود دخن او الكوباني جو هيا ماجي دار امي دار هاجي هيا امي دار يعني نها قدر تنا نها قدر سنين تنا فقير تنا يعني بري تذكرن بري دنيري مالك دوشاني ختنا بون در فستن دورك ضد انا بين مالات تقول برا بجوده خاب اخوي والله ايه هريد وصن دروجي ده جنن يادي بركو هم بروجينا هم شي فيجي تشيدك مال بطارة دور كي قتشيت كير او زني مالات ابويا يادي یاده گرکه اف گوشته کوته حاضر کری یعنی گرکه دیار به چه قصه یعنی جی اوج خلاصا چه دکن بیتش تکم چه گوشته تو چیه یاده تشخص یعنی گوشته بیبر رش آره خوی بیبر رش درمانی رش حین هم جرد درمانی رش آره دمی بیبر کمون بیبر رش بله یاده راستا صفراوی نیسک هبی هم چه کنه نیسک بفتره آره او الگل واجی هایی نو بكم تأثر. شو نيسك خارنا كأكن هواجي برا. هو كأبنا عري. هو بري يعني بام قال مي. بري. يعني خارنا كو بر برد هذا خارن أو نيسك بو گرمي بو. عري الوان. الوان بيتسكتنا. بري يعني قدكم. عري. أيش بيجي خبره. تيجي سر رشاني. أيش هفرجينها ما بعد اليوم بعد بنتي نفرناها. بله. بعد اليوم ما تشي ببيع وما فطر عبد الربك. تنها زلطة خشيت برا تشيكي. هي اللي زلطة خشيت تشيكي. هذا كلام تشيكي. وزبي يعني تعديه. يا رك نيسك داك هفيجر؟ آره. برا بيجر حتى دكانه. تنيسك خبرك وام دست خالك انت دنيا وسرغازي؟ آره دانی سرغازه. آبوی دانی سرغازه پیرم نیست پیدا کرد. آره. نيسك رك چه خاصی سرغازی بمینی آبی؟ حسابی یعنی کجی حسابی. خودی یعنی وقت بفرده. آره. خودی نفرد. کجی حسابی. وانت تشتكي نخنا ناميس كده جبر ولا كلا بيفازا دخلنا رونا بيفازا تبرون تشتكي ما خسيت ما بيرم كلمه وباجاليا ما ونيس كما بهم راح حاصل سني كاميرا تيجي ما تشبه باي يتكلم ما بله تماشاوان من هاجي سفره یاده حاضر بویا ام سر سفره رو نشتینه یاده داویه ده تخواز بیت شتکی بیجه راستی ام گلک بخوش بون ایران بون مهوانه تا ام بهفره فطوره جی بخون ام تا گلک سواز دکن یاده در واسه مالا ما بون و ما بروجینا مناتی خورناوان شکر و سرجاب مرا بخیر و سلامت هاتن یاده نه هوش جدا فطرة خفاكنا الجمع وساعتها وخش به. جالك سباس يا دراسي أمشي جالك كيف خش بون بون مهوانيته. جالك سباس هاوي. يا أبو رمضان تجي بيروز به. محزكن والله. خدي بورا. أمشي جالك كيف خش بون يروح بهفرة ببن مهوانة فطوري. شوفي مرة ما لويه. كيشو وقتين أهلا وسهلا. سرشاوي مرة بخير سلامات. جالك سباس. خدي نجاح بوده إن شاء الله. سباس. يا واجب خدي قبول بك. خدي جوار راضي بي. خدي جوار راضي بي يا أبو. مالو. أهلا سرشاوي مرة. أهلا وسهلا. شوپینر می عزیز تماشاوان می هجال ورجی خلقا می ایرو بزاوید به بهیویا کو زمین خوش مرد درواز کردن حیا خلقا کدن می جهره کدن بهبره بن اجور بجم دنباش